اما جاره کدن وگرن انقره تماشبان نجام گود دربار گوتوبیجا لسر چاوانی یا چاره سرکرنا برسن کردان ده پانیلک نها بری و دچه به سرکشیا کوملیا کو محمد متینر پارلمانتری برای آک پارتی سروکاتیا ویدکه بردوام او پانیل شوکت هرکی دی شوپینا مبنیرن و شوکت چج مرا ببیجه شوکت کی د پانیل د بشدارن دروی کس نزیکی آک پارتی جی بشدار هنه گلوت پانیل ده؟ بله هیوی دار هنج بلی کسی نزیکی آک پارتی هم دبینن بونمونه پارلمانتری برای هدف مسلم دوغان لیره آماده هر و کسیتی این سر بخو که دورنج سیاستی او لیره آماده نه هر و دیسا ناوندالی کلینین ناوندالی کلین راوسته راه روحاوی اولو بونمونه لیره آماده واتب تنه پارلمانتری برین آک پارتی لیره نینه هنده کسایتی این سر بخو هنه جنده کالین جدا دیسم دبینم بجدار هنه بسرده را کرد چه دخوازن دبن ناوه که کرد چه دخوازن او پانیله جالی وقفه دموکراسی و یکیتی که سروکاتی آوه محمد متین اردکه بره و دچه گوتارک پیشکش کرد گوتار خود بحثا کشین کردان جی کرن لی زیدتر فوکوسا گوتارا محمد متین لسروی که بکو دما آک پارتی ده بشک کشاتنه چاره سر کرن بشک جوان مانه و داخواست کرد که دی کردی نتنه وکه درسکه بجارده بگشتی لدبستانه بیت خواندن من میوانه که و بخوجی بجداره وی پانلیه نویسکار و جواکناس کرد بریز مفید یکسل او بخوجی دناوی پانالی ده بجداره از بنی بخیراتن هیویا و جوی کم خباته جوی پانلی چیه؟ Yani evet işte ki zav direnci maya herçi evet işte ki zav melzume yani lazım et işte ki zav lazım geleke zuda emavantıştan çeykera jubuna çiye çareseriye kilisel mesela Kurdan nayditin ev birin zav kurturdu be hem aliye devleti be hem aliye organizasyona evkeve چند حب کردان به ای ارگانیزاسیون سیاسی ای کردان ای ترکیه دا به ایجاد نو خلقی داشی هدن قطاندن زرف قطاندن چه به زرف تانسیون بلند ده به اوجی اوک نابه یعنی قطاندن کی حسی ما بین خلقی دا ما بین گلان دا زرف چه به ام نخازن ما بین گلان دا ما بین خلقی دا شرم چه به ما بین خلقی دا هدن کشتن چه به Yani bina Bosna Hersek'i be, yan bina Edirne be eftişt. Yani ma bina Türkan be, Kurdan be, Lazan be, kavmi dini be. Yani Türkiye hem Türk Kürtünenin kavmi dini izzabe. Hatta Arabi. Atmosfera siyasi yan haheyi derfeti dedek o mesela çare ser be. Bu numune brez Mehmet Metiner de beje biji serok Erdoğan lem dizanın havalbendi AK Partiye Devlet Bahçeli alerjiye kevili beraber peyva serok heye. Ev şu mesele ki gringe, ev embrastici bejin mesele ki gringe ev yani piştik ev ki xendekan mesela xendekan o mesela Kobaniye ev ki çareseriye ya prosesa çareseriye xarab bu ko piştik xarabunavi devlet disa dest aviyete ser politikayı siyaseta emniyetiye emniyetiye heşki yani emniyeti haşki o ev emniyeti haşki çıka devam bike hem Türk be hem Kürt be tamamı zarar dibinen. Evet yani nay devam kırın. Bevi nay devam kırın. Gelike liser çareseriye ki desturi. Necmuna hem kanun ki derken du hep kanun derken ama desturi gelike lazım. Evet gelike yani leden herin evet işte ki yani menfaateki kese nabine, tev zarar dibinen, halk zarar dibine, herem ilha zarar dibine, ica em li Suriye dibinen, li İran dibinen, li Evke dibinen, tamamı heremi da dibinen, herem Kürdistan'ı dibinen, eva çareseriye ki jibona me Kurdan, jibona me edinan, tişte çenake, yani merif Evke ki mesela hal nabe, İca zaftır ev birin girindi be, zaftır de xitime, gelike vi xitmandını veket,
و اف ختماندن كان هنا هزبن يعني شرط نها رددن کو او ختماندن به فکرن بو نمونه برز اردوغان دکاره گاوه کی پاویجا پروسه که دو دست بی گاوه کی yani بوان جوینان ام گاوه کی به جسارت بکن که ام گاو باویجن اوی دنیجی yani خلجی دخواستا yani از yani به سالان ده تلویزیون anda zarf لسر وی مسئله لسر مثلا کردان تلویزیون ترکان دا تلویزیون ترکی دا زن مجول بون حتان ها خل دخواستا yani امیدوان هبو چاره سریه که yani همان نه کردان دنانجی دگوتم چاره سریه که ببینن جوی مسئله را امی آن اف چاره سری چیه که کرد دوی 100 ساله دا دن بن اوکی بر باندورا دولت نتو پرستی لسر کردان زف تراژدی خاطر yani mesela خاصة بأوكي يعني حزب بعثي لسوريا به لعراق به لأوكي بشتي عبد الكريم قاسم لعراق تراجيدية دمازن كردان أوكرن ديتن يعني تفكجي تشيبو أوكي بو أنفال به إدن به أبينا خازن إد بينا تركيا يعني بينا درسمي وان أو تراجيدي درسمي أو تراجيدي جلية زيلان تشتي وان نخازن إدي دبیجن اوکی ما هویت ما انکار نکن زمان ما انکار نکن ام دیسا به هف بیجین yani لإستانبول نیسکه 4 milyon 5 milyon Kürt hene لإزمیر önden Manisa be Edirne be yani memleket غربی ولات غربی Anadolu'da zaf لویجی Kürt dojin ایجا ما بین وان دا کوشر مزن چه به بینا بosna Herseki وان به 6 milyon 5 milyon insan bömre evad be evad te kabul dikirin. Eve kesi ko diyeki da insaneti hebe. Hissi insaneti hebe. Hem jibuna خاطر insaneti insana nakhazın eftişte ev trajedi çedin. Jibuna vi gele ke çareseri ki liser ve mesele bile. Em sisal avulji eva kitabiye mefhurme ki çekir bu. Sisal avul Ankara çekir bu. Mazlum deri. سال اولی جیمه evantıştan müjuldu bu. Bina viktebe de çok. Baz beni keşek problemek jiya ve her car temenna hene daxwaz hene le daliye pratike de gavna ina avet. Eva mesele eve. Mesele eve. De aviye ali pratike da em çan evi çareseri tatbik bikin. Tatbik qavi mühime. Em evi tatbik nekin, evi çareseri tatbik nekin. Em 3 sal binavi em 3 sal müjuldu ben. Tişte halna be yani gaveki peşvan açın hem evçak. Kocaman gaveki de gav se gav peşva biçin hem gerek evi takıyan hem pişkeki cesaret de medahe be. Yani ko nava devleti da ko neteperesti hişkenin hem evkival hem juan netirsin gerek. Eva ben. Hem neci PKK bitirsin. Çünkü PKK xaze ev mesele devam bike çareseri ne be. Çünkü tev evkivi eve. هجار تبیجه ام تشتی دموکراتیک خازن و آوی پراتیکی تشتی سنا خازن اوان ختمینن ایدنیجی دنوا دولتی دا او که نتوپرستی حشک اوان جی ناخجن هر دو طرفشی اوی مسئله زفتر زور دادن اوی مسئله کوچاره سری نده ام گله که جسال اوی بشکینن ام گله که اوی بشکینن منفعت ایدنان او که دنان منفعت چند دولت غربی جی اوکنینه جبونا خاطری کردان جبونا منفعت کردان نه جبونا منفعت ترکانه نه جبونا منفعت کردانه ام بخواه دنوا خواه دا چاره سری که آشوتی چاره سریه که آشوتی چاره سریه که ما بین آمه دا اوک ببه مساوات چه به سر مساوات ببه که مساوات چه نه به که ام هفدن بیجن ام حاکمن ون محکوم منن ev nay kabul kırın ne asimilasyon kabul tekirin ne edinici kabul kırın leser misavatı em tişteki çareseriye ki aşuti bibinin behevden şer çenede ev kime hüyatame geleke em kurdiyaka yapnakin em asimilasyon kabul nakin ama em şerci nakazı dınava gelanda şer nakazı gelek spas مراوغ به هیویدار وقتی ما گفت داخازن کلیورت هنم بحث کردن میوانه میجی بحث کرد پیشترجی گلک نقاش گلک گوت بیش لسراتنا کردن لیره پرسا کریتیک اویا یعنی بونو مونه دگوتارا ممت متینر داخازن کو ممت متینر دکه اگر
بین بجیکرین احتمال کو جبو کردان گلک باش به بحثا مسئله پرورده کردید که بحثا مسئله آنونسان ده بالا فرگهان بالا فران ده که هر وها بحثا وکرنا بشین کردی لزانینگین وکا استانبول انقره و ازمیر ده که یعنی ده چارچوه که برفره ده بحث هنده ماف آزادیان ده که جبو کردان لیوه که ما گود پرسا گرینگ اوه اراده که سیاسی ده ترکیه هیا دروشه که واده کو بکاره انسیاتیفه که بگره و بکاره گاوه که پراتیک باویجه جخو فوکس آمجی ایرو دل سرویه که به امی دبلتن پیشی آمده جی هر واد راپورتین خود جی امی وی پرسه بکن داخواست دیارن مخاطب جی دیارن لیبله که کی دکاره انسیاتیف بگره و گاوه که باویجه بله گلکی سپاس شوکت ترکی تو جه انقره الگلمه بوی